Un mot, c'est elle, l'Algérie. C'est pour elle qu'on est là aujourd'hui, c'est pour elle qu'on est là tous les dimanches, c'est pour elle et tous les autres enfants. De voir une fille de son âge tenir depuis le début des manifestations, on est tous témoins, elle est là, elle donne de son temps, elle sent comme nous le devoir de sortir et de manifester, c'est extraordinaire. C'est, oui, résistante, c'est militante, elle est digne fille et petite fille de Jamila Bouhired pour moi. Elle est là. Donc je lui souhaite un avenir aussi radieux que celui qu'on souhaite pour l'Algérie, Inch'Allah. Merci. Et sa casquette où les hirakistes lui ont dit joyeux anniversaire. Ah, c'est vraiment tout ça. Allez, dis-nous quelque chose. Merci. Allez, répète. Merci لكاع الناس اللي ils ont pensé à moi وان شاء الله ندور الاستقلال وما نحبسوش شاك ديمونش نخرجوا حتى يروحوا كاع. شو ذوالي الزمرض تيني ضيتي كي 5 شوف هاد الدنيا سي لي زيفينمون قدرانو لا سيمانه كي قاعده ندير الجزائر الغاز دو شيست نكون ياك دنينينا تبون ولاش الغاز دو شيست افيك نقيم ديال القاع ولاش الغاز دو شيت وتنقضر الراونا وتنقضر ليمانيتي باسكو ذاكي تبغي تنقض ليمانيتي لي ريسورس غدي في ربي سبحانه وتعالى خدي نقان تصفان هذاك دنيني غتبون ولاش الغاز دو شيت غتعيط تكثر لي كارتينيك مي ولاش افيغليو دافون ان شاء الله راني غير الجزائريين مره قيمه تفوس الكفوس قيمه ذي الباسيفيزم نوان قيمه ذي السلميه نوان معنا اطاس لي زاكسيون يستغل لنا دافو ماكينا ان شاء الله باش نتمني ولاش ونخيفضون خاطر راه فرنسيا وسيا لي رومور لي ريبريزونطون سورتو داكي دي مونريال ولاش لي ريبريزونطون دي مونريال دوك داكي ماشي ذا الحراك اوطون كتان دوك سي ان سوتيان بور لي الجيريان في الجزائر باسكو لا فري ريفولوسيون سا سباس اون الجيري حتى يندير الجزائر يهمل نكوني انقيم نفد ألنا ثويد ثفاف لا ريفولوسيون هاكينا اش دينا ديك سانكين كاين ياكل الشان نا لي جورناليست مكونوي دي تسنر التمثال كينا لا كوزا كين الجزائر اغونتيني ثان ميرسا تاساتاس ان شاء الله اتفهم ثفاف لي بروجي نون اذا ريوسين ان شاء الله نتمنيا ونتسم اختكوفري ما كاينه خاطرش لي ميديا الجزائر زاين تموت تعيا إهمالات كونوين إذ لي ميديانا ذاك إذا ليترونجي أكون نكوني واحد النغلي لايف ميد كونوي أكيني تيشكي سانك أتنعيون كونوي إذا غنخ تعيونهم يعطيكم الصحة وميرسي تحية الجزائر يفيف l'Algérie ديمقراطيك إن شاء الله ثاني ثنون مثل ذاكينا الساقي يعطيكم الصحة سلمين مع لا بلاس دو كندا بغي غير ديني اسكو اتصل ديال الدور ثمانية من ميدا ساقي دوسير Nkini depuis 49e rassemblement. C'est mon 41e rassemblement de dimanche. Donc moi je sors, c'est pour soutenir les Algériens en Algérie. Donc pour nous ici, c'est juste un soutien. C'est-à-dire que nous, on veut leur donner le courage de continuer. Donc nos frères et sœurs en Algérie, quand ils sont sortis le 22 février, ils ont réclamer un seul objectif qui تنحاو كاع c'est-à-dire que هذا روحنا وكيت donc il faut هذا روحنا وكيت ثورا نكوني نادا روحنا وكيت pour moi personnellement c'est un avis personnel il faut avoir une période de transition c'est-à-dire que on négocie pas avec un système illégitime parce que là il y a des gens ils disent oui on est fatigué ça fait 1 an qu'on sort la même chose il faut passer à autre chose c'est-à-dire la négociation et la représentativité moi je suis contre personnellement c'est-à-dire là on négocie pas avec un système qui est mafieux, déjà c'est le même, c'est une régénération, c'est-à-dire la même chose. Donc pour moi, il faut une période de transition. Il faut qu'ils partent. C'est sûr qu'on va avoir une période de transition, je ne sais pas combien de temps. Et là, on va, pour moi, c'est réviser la Constitution et tout ça. Après,
préparés à des élections. Donc, le but, c'est qu'il faut qu'ils partent tous, sans négociation. Ça, c'est un avis personnel. Et comme j'ai dit, moi, depuis le 24 ici, à Montréal, je sors. Je fais partie d'organisations des manifs de dimanche. Et je vais continuer jusqu'à qu'ils partent tous. Voilà. J'ai un appel aussi aux Algériens et Algériennes de Montréal. Il faut venir, il faut soutenir. Je sais que c'est difficile avec le climat. C'est un dimanche aussi parce que les gens, je sais qu'ils sont occupés. Mais essayez juste de venir pour soutenir et pour entendre notre voix. C'est tout. Donc, merci beaucoup pour TQ5 d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse.